जोंहा प्रत्येक मासनिनो जोबथा रबिबाराव मन की बात जायो। बे मन की बातनिजों लोब्बा लाखिनानै दिनै जोंहा तिरंगा जात्रा अर्थात जोङो इण्डियान आर्मि इण्डियान नेभि बिदिनो जोंनि जे नौसेना बिथांमोनखौ जोङो धन्यबाद होनो थाखाय मोनसे गिदिर प्रग्राम लाफानाय जादों। आरो बे प्रग्रामाव दिनै जोंहा नैबे जोंनि जमदुवार मण्डलनि सिङाव थानाय श्रीरामपुर 12 नम्बर बुथआव जोङो गिदिर मोनसे प्रग्राम लानाय जादों। जाय प्रग्रामाव दिनै जोंनि सावथालि समाजा लोब लोब ओंखारनानै बे दिनैनि बे अभिनन्दन अर्थात गोजोननाय बा इण्डियान आर्मि एबा नेभिखौ जोङो जे दिनैहाय बिथांमोनखौ जे जों अभिनन्दन खालामदों। बे अभिनन्दन खालामनायाव सदस्यफोरभाबै ओंखारबोनानै जोंखौ जे सहाय खालामदों बा बिथांमोना जे इण्डियान आर्मि एबा एयारफोर्स बिथांमोनखौ जोबोद मोजाङै मोनसे बरायनाय हाबाफारि लादों। जिहेतुके जोंनि पेहेलगामाव जानाय घटनाखौ लानानै जे जोंनि बे बिराद मोनसे गिख्रांथाव जे हाबाफारि लादोंमोन जोंनि पाकिस्तानी उग्रबादिफ्रा भारतबर्षनि जोंनि हिन्दु महिलाफोरनि सायाव जे जोंखौ आक्रमण खालामदोंमोन। जे बिथांमोना अपारेशन सिन्दुर नाम होनानै भारतबर्षआ जे गिख्रांथाव मोनसे जोंनि भारतबर्षआ बिसोरखौ जे मोनसे उत्तर होदोंमोन। बे उत्तर होनायाव जोंनि भारतबर्षनि गासैबो जवान सेनाफ्रा देरहासार जादोंमोन। आरो बे देरहासारनायाव जोंनि बे गासैबो अंशग्रहण लानानै बा दिनै बेयाव जों लोब्बा लाफानानै बिथांमोना जोंखौ मोनसे जोबोद मोजां गोजोननाय बावदों। आरो जों सानदों अमित शाह बिथांमोनखौ जों गोजोन होदों। अमित शाह बिथांमोनखौ जों थेंक्स होदों जे भारतबर्षखौ बासायनानै लाखिनायाव बिथांमोननि गिदिर अबदान दं। आरो फैगौ समाव जों गासिबो रायजो राजाफ्रा खौसे जानानै जोंनि बे भारतबर्षखौ बासायनायाव जों लोब लोब ओंखारनांगौ। आरो रायजो राजाफ्रा बुंदों जे बेबायदि जुदि जोंनि भारतबर्षआव जुदि गोरानिफ्राय गोरा जालांनो हमोब्ला निश्चय जोंनि भारतबर्षआ बिश्वगुरु जानो हागोन होननानै बिथांमोना बुंदों। मन की बात जितु आमार प्रत्येकটো रविबारत এটা আমার প্রোগ্রাম হয়। আমার সন্মানীয় যশস্বী প্রধানমন্ত্রী দেৱৰ প্ৰত্যেকটো মাহৰ লাষ্ট ৰবিবাৰ আমি মন কি বাত প্ৰগ্ৰাম লোৱা হয়। এই প্ৰগ্ৰামৰ লগত সংগতি ৰাখি এবাৰ ব্যতিক্ৰমভাৱে আমাৰ এই মন কি বাত হৈছে। এই মন কি বাতত আমাৰ তিৰংগা যাত্ৰা অৰ্থাৎ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নৌসেনা বায়ুসেনা আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিসকলক ধন্যবাদ যিটো কাৰ্যসূচী এইটো আমাৰ বুধত লোৱা হৈছে। আজি জমদুৱাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 12 নম্বৰ যিটো আমাৰ শ্ৰীৰামপুৰ গাঁৱত যিটো সাঁওতালি আদিবাসী সমাজৰ নেতৃত্বত আমাৰ বুধৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকসকলৰ নেতৃত্বত বিশাল এক অভিনন্দন যাত্ৰা আমি কৰা হয়। এই যাত্ৰাত আমাৰ এইখনৰ ৰাইজ অধুষ্পতভাৱে ওলাই আহি আমাক সহায় সহযোগিতা কৰিলে। আৰু আগন্তুক সময়ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নৌসেনা ইণ্ডিয়ান আৰ্মি আৰু বায়ুসেনাসকলক তেনেকৈ আৰু আগুৱাই যাওক বুলি তেখেতসকলে ধন্যবাদ দিছে। আৰু আশা কৰিছোঁ আমি অনাগত সময়ত ভাৰতবৰ্ষ এক শক্তিশালী দেশ হোৱাৰ এক আমি সংকল্প লৈছোঁ। যাতে আমাৰ আৰু সমাজে যাতে শক্তিশালী কৰাৰ এক অৱদান দিয়ে। তাৰ কাৰণে মই আজিৰ এই আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি গোটেই ভাৰতবৰ্ষক ইণ্ডিয়ান আৰ্মি বায়ুসেনা আৰু নৌসেনাসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।